Ana Nikolić je ogromna zvezda. Obožavam pesme Ane Nikolić. Smatram da ima karijeru na kojoj mogu mnogi da je pozavide. Ali nisam ljuta na nju. Niti je mrzim. Ali jednostavno povredila me. Го надминавте ли тоа Jako или me остана povredila. така под тепих? A sa druge strane, ajde što je mene povredila, nego i to bilo malo, pa je onda krenulo da vređa i meštane mog Bunjevroda. E tu mi ne diraš. A poslednje ono što je svuda viralno je ta haljina sa koncerta u Novom Sadu, ta optička varka, koju nisu želeli mnogi da vidi, ako se vrlo vidi da ja tu nosim jedan body boja kože, da tu se ne vidi veš kako su ljudi zamišljali da se vidi. E, ta haljina i taj snimak za pesmu Praštaj sa violinistom Filipom Patom na sceni je obišao čitav svet i mislim da ne postoji zemlja gde nije izašao članak o toj haljini i o tom koncertu. Makedonija je meni jako bliska. Ja sam iz Leskovca, jug, i taj jug ima neku crtu, neku konekciju, imamo fenomenalnu i zaista mislim da ćemo se mnogo lepo provesti. Да. Во денешното издание на Равенка за успех со задоволство ќе поздравам една регионална звезда, но излага и од рамките на овие наши балкански простори со незините успеси, со незиниот квалитет. И драго ми е што ќе решаваме Равенката за успех токму со девојката која е многу шармантна, динамична, темпераментна, ни доаѓа од Београд, од Србија. Милица Павловиќ е тука со нас во Равенка за успех. Добро ни дојде. Bolje vas naša, hvala na pozivu. Neizmjerno mi je drago da sam ovde sa vama. Pogledala sam neke od tvojih podcasta i baš onako očekujem jedno dobro druženje pre svega i zato sam i došla. A i volim Makedoniju, volim Skoplje, tako da baš se radujem. Милица, има многу поводи за кои си денес тука. Прво, заради тоа што нашата публика те познала и те сака. Второ, заради тоа што следуваат интересни нешта од тебе. Активна си, како што кажав, постојано. Она што е карактеристично за тебе, што твориш постојано. Постојано нешто ново, постојано нешто интересно, а најбитното од се што наскоро ќе не бидеш тука и на концерт 14. февруари, баш на денот на влюбените. Tako je. Pa da, nekako 12-13 godina rada, rekli bi mnogi, ja, pa brzo je to prošlo, pa šta tu nešto, nije to tako brzo prošlo i uspeh se ne dešava preko noći. Naravno da ja uvek podlačim i ponavljam da sam jako zahvalna publici u čitavom regionu, što je u takmičenju za Zvezde Granda, dakle sam ja krenula te 2011. godine, podržala me i glasala za mene. Glasali su i iz Makedonije, iz Srbije, iz Bosne, ne znam da li je Hrvatska tada glasala, mislim da ne, ali generalno nekako taj region, ex-Jugoslavija, ajde tako da obuhvatimo, me podržala, dala mi je krila, prepoznala moju borbenost, moj talenat, zavoleli su me i onda je na meni bilo da se dokažem i pokažem. Kao što rekoh, uspeh ne dolazi preko noći, čovek mora dosta da zasuče rukave, da radi i na novim pesmama, i na sebi, i da se pazi loših ljudi, pa i opet kad se saplete u ovom poslu, moraš da budeš taj koji se brzo podižeš, jer proći će opet neki voz, gazit će te, pa ti je sve teže i teže da se podigneš. Tako da tu borbenu crtu uvek, kažem, nosim iz kuće. Baka i deka su to preneli na mene i evo danas posle toliko godina ti i ja ovde pričamo i radujem se svom prvom velikom koncertu u Skoplju, u dvorani Jane Sandanski, kao što si sama rekla, 14. februara, za dan zaljubljenih. Oni koji nisu zaljubljeni, neka dođu, zaljubit ću se ja u njih, oni u mene, pronaći ćemo nekoga tu, ili ti dan vinogradara za ljude koji proizvode vino, isto 14. februar, neka dođu, bit će i dobrog vina, provešćemo se super i ja se jako radujem zato što negde Makedonija je meni jako bliska. Ja sam iz Leskovca, jug, i taj jug ima neku crtu, neku konekciju, imamo fenomenalnu i zaista mislim da ćemo se mnogo lepo provesti. Да. Тоа сакав да го кажам, кога твоите колеги коментираа за тебе, сите има многу убаво мислење. Значи, Ана Бекута се изјасни дека си многу драга и дека во текот на целиот живот ќе биде
уз тебе за се што ти е потребно. Tako je. Саша Матич рече дека ти си девојка која знае да биде вистински другар и дека со тебе може да се потврди дека постои машко-женско пријателство. Желко Самарџич рече дека си права јужњакиња, она што го кажа ти со јужњачка крв, а тоа значи дека си темпераментна и топла личност, предпоставувам на тоа мислеше. Ти си од Лесковац, да, таму порасна, во мало место во близина на Лесковац и веројатно едно девојче од така мало место во такви околности кога ќе дојде до ова ниво, сигурно мора да има некоја равенка за успех. Равенка за успех знаеш што значи? Формула Formula, tako да, je. да стигнеш до успехот. Имаш ли ти некоја лична формула стартно, зборуваме, кога во детските денови си растела и кога си се гледала себе си во една перспектива, дали постоеше некој начин по кој ти си размислуваше и сакаше и знаеше како да стигнеш до ова што си денес? Opet podlačim, pored talenta, ogroman rad. Talenat bez rada je ništa. Malo sreće, mnogo ljubavi, mnogo neprospavanih noći i da nekako kao i u tim odnosima, da li u prijateljstvu, u tim partnerskim odnosima, negujete, znači zalivate tu biljku. Ta biljka vam daje lepotu, meni i moja publika zaista daje i podršku i snagu i vetar u leđa i kritiku kada je potrebna. Oni prvi me trgnu onako da se probudim, ali nekako od svega toga, ljubavi, žrtve i ostalo, ogroman istinski rad. I ja uvek kada vidim nekog mlađeg, kolegu ili se nađem u njegovoj blizini, imam prilike da mu kažem, uvek znam da kažem, nemoj samo da te ovaj start poljulja i da misliš što je to i sad će mene publika da nosi, ja imam trenutnu popularnost. Nemoj da ugasiš motor. Motor mora da radi stalno. Samo je, vremenom ćeš naučiti kada da iz 5. prebaciš u 4., pa malo da dodeš i do 3., ali nikad ne spuštaj na 2. i na 1. Ovo je posao gde jednostavno mašinerija je takva da prvo za ženu je jako teško, to je za samostalnu ženu biti u ovom poslu. Sigurna sam da me razumeš, da Apsolutno. prvo ti ide ona etiketa, ma ona je žena, lako ćemo s njom. I onda da ti pokažeš da pa nećeš tako lako sa mnom, zato što imam i ja što da kažem, imam i šta da pokažem i da, ja dolazim iz malog mesta i za razliku od mnogih koji, na primjer, da kažemo, ljudi iz, evo, na primjer, Skoplja ili iz Beograda, oni misle da im sve pripada zato što su rođeni u tom velikom gradu i onda dođe neko tamo iz malog grada i šta kao on, kao meni ovo pripada. Ne pripada ti. Znači, jednostavno, svako se bori za svoje parče sreće i podvlačim u tom radu najbitnije je da si ispravan i pošten. Ja sam znala, veruj mi, da i kad mi bude loše i kad nešto ne ide i kada mi svi govore ovo ne možeš, ja nekako probudim se ujutru, prvo mirno sam spavala, što znači kada sam skinula svu tu šminku i kada sam legla u krevet, moja savest je mirna, ja sam od jutra do mraka sve što sam mogla tog dana da doprinesem muzici doprinela, čak i ono što se ne vidi na kamerama, to je, opet podvlačim, ozbiljan rad, a nekako sutradan kad ustanem, budim se nasmejana jer pošteno idem iz dana u dan i koračam u ovom poslu i u životu generalno. I to je negde možda formula. Браво. Верувам дека од малите денови, нели, и од твоето искуство и од твојата љубов кон музиката, па последователно средното музичко училиште, Так. потоа е Универзитетот за комуникации Така е. на Мегатренд и се случува Звезда Гранда. Меѓу другото беше и дел од училиштето на Александра Радовиќ, Tako je. сериозен вокал и навистина пејач кој е за респект, каде што веројатно и тоа допринесе за твоето градење. Apsolutno. Се случи Звезда Гранда, каде што влезе во самото финале, каде што меѓу другото, меѓу твојот талент за пеење, се истакна и со твој сценски настап, со перформансите, со танцот, да си мега талентирана. Меѓу другото, и, нели, и како актерка,
во главна улога Серија певачица, да. Серијата певачица, да. I oprobala sam se, izvini što da dodam i prekidam te, kao modni dizajner. И U тоа. doba covida И во тоа. nisam mogla da mirujem, to je to, ja ne Da. mogu da mirujem, ja moram nešto da radim. Танцот, пеењето, глумата, сепак од сето тоа, пеењето ти е на прво место, Tako je, претпоставам. tako je, da. Ne znam, očigledno, eto, taj jug, opet ponavljam, Bog nam da malo više talenata u odnosu na druge. Da li je to zbog temperamenata svih tih ljudi sa ovog, dela Balkana, da li je to što sam ja u kući imala Meraklije pored sebe, pa nekako od detinjstva pamtim, Miko, digni ruke, puckaj, igraj, ajde, ritam. To mi nekako ostalo od uvek u glavi, pa onda u osnovnoj školi kada dobiješ mogućnost da pevaš u horu, pa se upoznaš kroz to kako je pevati paralelno sa drugima, kako je biti u tom nekom timskom radu, pa onako istražuješ svoj vokal u tim kompozicijama, pa saznaš da si alt po boji glasa, po visinama, po opsegu svog glasa, onda kasnije odeš kod te pogrešno sam se izrazila, kod jedne od najvećih, kako si ti rekla, zaista i najuspešnijih vokala Aleksandre Radović, pa te ona uči tom dobrom pop pevanju i postavci glasa, a onda dođeš do Zvezda Granda, gde nekako kako se smenjivao taj žiri, rešetaju te bukvalno što bi se reklo od jutra do mraka i novinar, i Тоа сакав да те композитор. прашам. Ти си многу емотивна личност. Да. И во Народ пита имаше нели една како рубрика Така, на Звезда Гранда. Така е, Ти понеделком постојано емисија. беше емотивна, нели? И Yes. велиш дека многу солзи пролеа. Сите Yes. допираше од коментарите, од жирито те допираа ли сите тие коментари и сето тоа што ти го кажува? Како го сваќаше? Како pouka, како нешто што те навредува, што те погаѓа или? Pa jako mi je bilo teško, ja sam plakala posle svake te emisije, a delovala sam ispred kamera kao najjača moguća stena koju ne možeš slomiti, zato što to je negde moj odbrambeni mehanizam da baš ne pokažem svu svoju emociju, jer ovde krv kada vam namirišu ne prašta se i gledaju da vas što pre pojedu i sklone, ali bukvalno čim se ugase reflektori, ja ne stignem do automobila, ja krenem da plačem i da ridam od suza i ne mogu da se smirim do tog iznajmljenog stana gde sam živela sa cimerkom u Beogradu, jer nisam mogla da razumem da je nekome smetalo moje igranje, da je nekome smetalo to što ja nekako imala sam to neko, da kažem i dobro komuniciranje sa žirijem. Ja sam znala kad se neko našali da mu odgovorim na šalu i kada mi daju zadatak da nešto odglumim, da odglumim. Nekako da se dobro zezam kada naiđe taj nekako deo sa žirijem, a oni su do tada bili naviknuti od tog formata da dođe pevač, ajde ženska osoba u dobroj haljini, da samo peva i to je to i to je dovoljno i ne treba ništa više da pružiš. A ja sam negde osoba koja evo i dan danas pokazujem da ne želim publici da dam samo pesmu, to je dobro za ono ko želi, naravno aplaudiram, ali ako umem, mogu i znam da pokažem još nešto, zašto da ne pokažem? Pa ja živim od te publike, pa daću im srce svoje, daću im sve na dlanu što mogu, dokle god se budem bavila ovim. Možda sutradan se probudim i ne budem žela više da se bavim ovim, ali dok sam radila nešto, želim da sam ga pošteno, dobro radila i na najbolji mogući način kako sam to znala u tom momentu. На крајот на криштата сцената бара се, нели? Да. И динамиката на сцената е многу битна за да се задржи вниманието, она dinamika koja je potrebna, ne samo statično. Naročito u 21. veku, kada je sve viralno, sve dostupno, sve se brže konzumira i ljudi stalno traže nešto novo, onda mislim da nije dovoljno samo stati i pevati, zaista. Saša Поповиќ во една прилика, мислам дека изјави дека си најголемата звезда што излезена од Звезда Гранда. Мислам, ти значи ли тоа? Еве, која ќе го слушнеш од оваа перспектива? Znači mi u tom segmentu što mi je drago da je on kroz tih mojih 9 godina koliko sam bila u Grandu po ugovoru video svo to moje zalaganje i trud. Nije on to rekao tek tako, zato što ne znam, trenutno u tom momentu sam možda imala najveći hit od svih Zvezda Granda ili najbolji album, nego zato što on video taj jedan
dobar rad u tim Zvezdama Granda i znam da stalno kada su kandidati novi dolazili da potpisuju ugovore nakon moje sezone, naročito posle tih nekih 2-3 godine mog rada i toga da sam baš pokazala da nisam došla da imam jedan hit i da budem poznata, ne znam, godinu dana i da me više nema, nego da sam se ozbiljno posvetila svojoj karijeri, izbacivala albume, sa prvim albumom izbacila sve spotove, to do tada nije bio primer. Naše velike zvezde kod nas u regionu izbacivale su albume i 2 spota za te 2 pesme na koje tipuju da će biti najveći hitovi. Ili su izbacivale ceo album, pa kasnije za koje se izdvoje kao najveći hitovi, tada 2 spota. Ja sam izbacila, sećam se, prvi album sa svim spotovima, to je bio šok, nenajavljeno sam ga pustila na YouTube i kasnije sam krenula u za mene ispravnom smeru i preslikavala to nekako. Želela sam da imam albume, da punim diskografiju, da se nekako održim. I onda kada su dolazili ti novi kandidati na potpisivanje ugovora, znam da im je stalno Sale govorio, molim vas, ugledajte se na Milicu Pavlović, ovako da radite, ovako da budete vredni, da snimate spotove, da donosite skalamerije na scenu. Ja sam stalno žela da imam taj scenski nastup, iako, sad naravno on je to njima govorio, ali mi smo se tekako svađali svakog puta kad sam ja želela da donesem scenografiju. Jer on je bio ispričan, ma nemamo vremena, zato Grand Parada, Grand Show, ne, sekunde, minuti, mora brže da ide ta promena, sledeći pevač ulazi, znate Popović je mag u svemu tome, a ja dođem pa hoću scenografiju, pa je potrebno vreme da se ona namesti, pa plesači, pa ostalo, ali nekako kada je onda gledao to sa strane, njemu se to dopalo i onako dozvoljavao mi je to i izlazio u susret i kao što rekao, kasnije to navodio kao primer, tako ćete vi ako budete bili vredni, ako budete bili dobri i meni je to u tom maniru imponovalo kada on kaže, da. Да. Кога излезе хитот Секси сеньорита, тоа ти остана како заштитен знак, така ти си и социјалните мрежи, сеньорита. To i tango, prva pesma kad sam bacala cipele, stalno su me sretali kasnije ljudi i roditelji sa malom decom i kao poludeću, ovo moje dete samo ide po kući i baca ove cipele. I ja kažem, pa dobro, dete, mislim, neka je tako, nek baca cipele, nemoj nešto drugo. Tako da, eto, to je negde gde se vi vezujete i konektujete sa publikom i neke uspomene koje ostaju i njima, ostaju i meni, a Seksi Signorita, ko bi rekao, kao što ti si sama rekla, će to ostati neki zaštitni znak moj, da. Да споменеме за моментот како актерка, како глумица. Во овој филм певачица или пејачка македонски, се пронајде како актерка како? Значи, како се случи воопшто тоа и како се чувствуваше помеѓу целата таа актерска екипа? Се вклопили лесно? Ти беше ли голема задача, пошто не е едноставно, нели, на тоа поле, помеѓу сите тие искусни актери да се носиш со таа улога? Pa, kao što malo pre rekao, doba COVID-a i ja ne mogu da mirujem. Neki su samo sedeli i čekali da sve to prođe, naravno i ja sam, ali ako mogu još nešto, zašto da ne? I onda je naišao poziv nijotkuda Gage Antonijevića i Nataše da dođem na casting. Ja sam prvo mislila se neko šali, nisam želela ni da odem, onda me pozvao Vuk Kostić, molim te Milice, pošto mi smo privatno dobri, zovu me i Gaga i Nataša, samo odi, molim te, nauči nešto itd. I od tih scena pa da se pojaviš tamo da te ocene. I to je bilo jako zanimljivo zato što njemu su oni rekli da on meni pošalje neku scenu, on je to meni poslao, mi nije rekao prvo da naučim, ja sam otišla, nisam naučila, ja došla, dobar dan, i oni kao pa izvoli, ja kažem pa šta izvoli, pa ti je poslao Vuk, pa ja sam to pročitala, deluje mi interesantno, par scena, pa trebala si jednu da naučiš, ja kažem pa nije mi rekao čovjek ništa. Tako da prvi put sam otišla samo da se upoznamo. Drugi put kada sam otišla, ovako su stajale upaljene kamere i meni je bilo jako onako čudno. Sedela je Nataša, Miloš Kodemo, Nataša, Miloš Kodemo i Sara koja mi je kasnije, da kažem, predavala glumu i spremala me za tu moju ulogu i Gaga Antonijević na laptopu, direktno uključenje iz Los Angelesa, jel? I ja sam onako
učestvovala dobro, reći ću tako, za te 2 scene zajedno sa njima. Rekli su javit će se, ali da im se to za sada jako dopalo i nedugo zatim su me pozvali. Rekli su mi da sam primljena i to za glavnu ulogu. Bravo. Ja sam baš bila šokirana. Naravno, kasnije, kad smo dobili ceo scenario, da kažem, delila sam tu glavnu ulogu sa mojom suparnicom, Jelenom Mur, jedna fenomenalna devojka, pozovem je ovom prilikom ako bude gledala, koja je sada u Americi, ali dolazi u januaru. Ostale smo u super odnosima, hoću reći, i mislim da je pred njom zaista jedna velika karijera. Ja sam se trudila da budem timski igrač. Ja sam došla tamo i rekla sam, ljudi, ja samo da vam ne smetam. Znači, dajte da se uklopim, vi ste jedan tim, vi ste ovde, kao što je sama rekla, vrhunski glumci, mislim, počev od Nataše Ninković, Miloša Timotijevića, Nikole Rakočevića, sve su to nekako, Branke Pujić, ozbiljna glumačka i meni sad nekako ja to s njima kažem, ljudi, ja samo da vam ne smetam i pomažite. Znači, gde treba nešto vi meni kažite kako biste vi, i vrlo sam osluškivala, vrlo sam slušala, vrlo sam pitala, i evo, mislim da se po 3. put reprizira prva sezona. Ja sam bila samo u prvoj sezoni. Da, znam prvata. Snimljena i druga, da. Ali prva sezona imala neverovatan uspeh i rating. I evo po 3. put se na jednoj 3. televiziji, znači promenila je čak 3 televizijske frekvencije, emituje i ljudi su opsednuti tom prvom sezonom. Meni je samo žao što mnogi ne znaju toliko da je druga sezona snimljena. Ja bih voljela da ko gleda prvu pogleda i drugu, jer je fenomenalna, i u drugoj sezoni i moja koleginica Milica Todorović. Mislim da je malo tu zakazao neki PR, recimo, te druge sezone, a mi smo nekako baš dobro odjeknuli u prvoj, trudili smo se, imam i prelepe slike sa partnerom, mojim Milošem Timotijevićem, gde smo se slikali za neki božićni broj, iz ovako, kada dobili smo nagradu od strane publike na regionalnom nivou kao najbolji glumački par, imam te 2 nagrade kod kuće, ima i Miloš. Eto, da neke lepe uspomene vezuju za taj period. Bogato sam za jedno znanje više. A kao što rekoh, i dobili smo nagradu sa Milošem, gde je samo potvrda publike da se njima to jako dopalo i da sam se super snašla s njima. Браво, морам да признам, вака кога разговарам со тебе и кога ги следам твоите интервјуа и се она што го зборуваш, дека си личност која навистина умее да многу добро да владее со себе, со се она што ќе го каже, постојано е во некоја течна мисла, постојано, значи, за разлика од многу јавни личности, точно знаеш да бидеш умерена, коректна кон сите, да внимаваш на се. Буквално, мислам дека во секое твое искажување ти се трудиш, буквално никого да не погодиш. A uvek pogodim, znaš šta je najgore? Ja uvek pogodim i uvek iznerviram nekog i imam utisak, evo i sad verovatno kad se bude završila emisija, prvo verovatno što ću pitati Zlatana mog je jesam opet nešto zaznula. Ne. Zato što, ali jel na kraju ispadne tako. Uvek se neki kolega negde neko pronađe. Kako покрај сето тоа, што така умееш се и баш внимаваш на се, и тоа се забележува дека внимаваш да не повредиш, навредиш, да не кажеш нешто. И стварно се трудим. Да, јас го забележувам тоа. Секогаш има некоја ситуација која е поврзана со тебе, некоја фркица, некој хаос, нешто што е, еве, да речеме конкретно, нели се случи, веќе тоа сите го знаат и надминато и поминато е со песната проверено во ситуацијата со Ана Николич, нели, околу целата таа фама. Ona je samo povukla nogu i ja posle toga zilion kolega se nekako zalepilo za, da kažem, za neku od situacija, za moje ime. Mislim da ih nervira taj neki moj rad. Jer ja jesam jedna vredna osoba, jako vredna. Možda čak i previše za, da kažem, za ovu branšu ljudi. A opet sa druge strane, oni stariji, kao što si sama ti pomenula, ne znam, Anu
Bekutu, Sašu Matića, Željka Samardžića, imala sam prilike da sedim sa Dragana Mirković. Naravno, Dragana Mirković, Jelena Karleuša. Imala sam prilike, na primjer, da sedim sa Zdravkom Čolićem, to, na primjer, nisam nigde ispričala, evo sad dala si mi dobro uvertiru, gde, na primjer, od tih takvih ljudi ti dobiješ samo reči podrške i vrlo interesovanje za to. Evo sa njim, radili smo jednu privatnu zabavu u Beogradu zajedno sa Ninom Badrić i nakon toga smo se našli za istim stolom, Zdravko Čolić i ja, i meni je bilo strašno zadovoljstvo i čak krivo mi nisam se ni uslikala sa čovjekom, htjela sam, to je na primjer osoba s kojom baš bi volila da sam imala sliku jer je taj moment bio jako lep, pili smo neko lepo vino i na primjer tako jedna velika zvezda, ogromna, koja se nikad neće ponoviti, niti treba da se ponovi, to što on doprineo muzici je nešto vanserijski, vanvremenski. Naprimjer, prema meni je toliko bila divna. Sećam se da mi je rekao, dobro, kako sad tvoji nastupi izgledaju, ja sam video nešto, sad mi malo pričaj koliko ti traje repertoar, kakve pesme voliš da pevaš, ovo što sam čuo je odlično, pošto je on ostao da me sluša, meni su se noge odsekle, pošto sam ja pevala, a on je sedeo za tim stolom, završio njegov blok, meni noge, nije mi bilo dobro, sam znala da me sluša Zdravko Čolić da sedi ovako za stolom, bila je neka intimnija privatna proslava i na primjer sa tako nekim ljudima ti ne možeš da imaš problem. Čak mislim da mi je, to je sigurno sam rekao, ako ti bude bilo šta trebalo, možeš slobodno da se javiš, ako bude žela, ne znam, neku od mojih pesama da otpevaš. I ja sam, ako bila Zdravko Čolić, meni kaže, ako budem žela neku pesmu njegovu da otpevam, da je on tu, i nekako tu se oduševiš sa tim velikim imenima. Sad, ne mogu da kažem Ana Nikolić konkretno sada, evo da me neko ne shvati pogrešno, neko kaže evo sad je mislila da Ana Nikolić nije velika zvezda, ne. Ana Nikolić je ogromna zvezda, obožavam pesme Ane Nikolić, smatram da ima karijeru na kojoj mogu mnogi da je pozavide, ali nisam ljuta na nju, niti je mrzim, ali jednostavno povredila me. Го надминавте ли тоа или Jako me остана povredila. така под тепих? A sa druge strane, ajde što je mene povredila, nego i to bilo malo, pa je onda krenulo da vređa i meštane mog Bunibroda. Tu mi ne diraš. Jer ja znam koliko su ti ljudi vredni, ja znam svakog čoveka ponaosob iz tog domaćinstva, ja znam da oni ustaju u 5 ujutru, ja znam koliko smo mi jedna velika zajednica, koliko ako, ne znam, ja nemam šećera, ja idem kod komšinice, ja dobijam i šećer i meda i sve što mi treba. Ja i dan danas kada naiđem i oni znaju, na primjer, da nema nikoga kod kuće, ja dolazim, na primjer, bila je situacija da sam došla sa šminkerom i frizorom i komšinica je znala da dolazim, ona je sa svojom mamom pošla, napravili su mi domaće bajadere i ne znam, pitu sa krompirom, sa sirom i onda dođe neko i vređa mesto odakle sam ja. Znači, ne možeš da vređaš mesto. Prvo, ja obožavam Bunibrod. Ja opet da se rodim, Bože, molim te, mogu opet da odrastam u Bunibrod. Ja ne volim ljude koji ismevaju nekoga na osnovu boje kože, na osnovu, ne znam, toga, ne znam, davala je komentare tipa neka se vrati u to svoje mesto sa, ne znam, sa svojim tim padežima ili to, ja nemam problem ni sa kim, svako može da priča kako želi, svako može da izgleda kako želi, da veliča svoju veru, svog Boga. Ja negde verujem da svi imamo jednog Boga, da se svi molimo istom Bogu i da nas jedno sunce greje i uopšte me ne zanimaju te podele, ne volim kada se ljudi tako dele. Tu me onako, verujte me da me to, na primjer, više zabolelo nego cela afera Provereno. Znači to kao, vrati to tvoje mesto, to kao, mi sa tog asfalta gradskog, mi smo super, a vi niste. Ja poznajem mnogo ljudi koji su celog svog života iz grada, na primjer. To su pravi, da kažem onako, ljudi, na primjer, starosedeoci, ne znam, Skoplja, starosedeoci Beograda, nekog velikog grada, Niša i ostalo, koji se nikad ne bi tako ponašali, koji će nekome ko dolazi, kome nije sve dato i pristupačno, ko dolazi od negdje i muči se
prvi će mu dati pun tanjir hrane. To su za mene pravi ljudi. I ja delim ljude na dobre i na loše. Ja ih ne delim po mestu toga odakle su i kako su. Tu, verujte, tu je ona mene... Апсолутно се сложувам, Tu да. je ona mene, da. На вистина, баш право, вистински го кажа сето ова. Има една поговорка, вика, големите луѓе се поклонуваат, а малите бараат да им се поклонуваат. Да. Значи, кога некој човек има недоволно самодоверба, бара потврда од другите во превод. Како и да е, значи, не се најде за сходно да се извини за сето тоа, ама не песната мора. си остана твоја. Ma ne mora. Iskreno ja joj želim sve najbolje i kao što rekao, Hana je jedna od naših najvećih zvezda sa impozantnom karijerom. Dopala mi se i ova saradnja njena muzička sa Raletom, novi album. Sviđa mi se pesma Na dva računa podeljena lova. Ne znam kako se zove, možda se tako i zove. I želim joj da napravi jedan onako ozbiljan comeback i da zakaže neki veliki solistički koncert na koji vrlo verovatno ja neću otići jer bi to bilo jako cinično sa moje strane, ali pratila bih društvene mreže i uživala uz njene pesme. Mislim da to Ana zaslužuje, a što se ovoga tiče, ja kažem, svako radi onako kako smatra da radi i to je to. Да, доволно. Тоа е тоа. На крајот на криштата, нели, секоја таква фама па и допринесува некогаш и за малце поголемо внимание и некогаш па и тие и лоши моменти го подигаат вниманието и публицитетот кај пејачот. Како и да е, песната сама по себе е квалитетна. Samo što to nisam želela. Da. Ljudi misle kao, ja da, pa to je odgovaralo Milici, kako je ona to? Ja to nisam želela. Meni se tada nisu lepe stvari dešavale u mom privatnom životu, čak više. Jedna od najmilijih osoba bila je u bolnici tada, uopšte mi nije bila prijatna cela ta priča, ali naravno da neću se napraviti ludom, nego ću kao i ti sa strane novinara koji je to zapazio, vrlo ću ti reći kao neko s ove strane, da naravno da je to jedan deo marketinga koji je svakako doprineo da pesma još više raste. Да, во секој случај. Твоето гостување во Амиџи шоу исто беше доста забележано и прочитав некаде дека светските во повеќе надвор од нашите граници токму покрај тоа шоу те забележија и почнаа да ти се зголемуваат. Светским медиума, не знам зашто. Да, во светските медиуми почнаа да те забележуваат повеќе. Како убава твојот изглед да го забележуваат, а и песните секако. Твоите настапи се зголемија. Вистина ли е сето тоа? Што е причина да što im padna v oči? Ne znam, zaista, evo poslednji put, nije poslednji, među poslednjim stvarima šta je završilo u svetskim medijima je koncert iz Zagreba. Njega su stavili kao koncert održan u Evropi po svetskim standardima, kao primer kako može Evropa da parira svetskim standardima i uzeli su sve fotografije, lajta, produkcije i ostalo i taj koncert je stvarno bio onako priča za sebe, neko tu su se sve kockice poklopile, teko je savršeno, jedne greškice nije bilo. Ja kada kažem greškice, te greške niko ne vidi, te greške vidim ja, jer sam negde ja tvorac tog šova pa znam svaku rupu, sve onako. I kao što sam se ispravila, a poslednje ono što je svuda viralno je ta haljina sa koncerta u Novom Sadu, ta optička varka, koju nisu želeli mnogi da vidi, ako se vrlo vidi da ja tu nosim jedan body boja kože, da tu se ne vidi veš kako su ljudi zamišljali da se vidi. Ta haljina i taj snimak za pesmu Praštaj sa violinistom Filipom Patom na sceni je obišao čitav svet i mislim da ne postoji zemlja gde nije izašao članak o toj haljini i o tom koncertu. Ете, гледаш ке има нешто за што ќе се фатат, а после останатото ќе го видат и самиот концерт и квалитетот и сето останато. Оваа песна што ја спомена сега, Опроштај, е многу интересна, многу интересен текст има. У позадина, како, мислам, никогаш ти се случува ли песните кога ги бираш текстовите, баш да се пронајдеш во некој текст? Или што е мотивот кога некоја песна и сенсот дека таа песна ќе биде хит и добра? Pa uvek kada biram pesmu razmišljam i prilazim joj sa tim
stavom da li ja ovu pesmu želim da pevam i narednih 20 godina, ako Bog da, 30. Da li ja vidim sebe i tada da izvodim ovu pesmu i tako ih uzimam. Ne volim ono što je dosadno, ne volim unikatne pesme, volim tekstove koji su malo pomereniji. Kada su balade, volim tvrde tekstove, volim dosta krvi u tim baladama. Ne mogu da pevam to la la li lo lu na 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 di do da di do do do. To je meni dosadno. Iako je meni dosadno, ja razmišljam bit će i publici dosadno i daj ti meni uz viski topao da Bog da propao, daj ti meni ako sam ja odabrala pogrešnu ljubav kao u pesmi tako mi i treba, onda nemoj niko da me žali, birala sam pogrešno, daj da nazovemo stvari pravim imenom, ili pesma ovo boli maloletnice, vrati ga, pa ne znam, do pesme Praštaj, gde baš je onako Ljiljana Jorgovanović napisala fenomenalan tekst gde se ona pravda tom svom muškarcu i kaže, ali dragi, telo je slabo. Upozorno, nisam ja kriva. Srce barabo. Telo, srce barabo, da, kažem srcu, ti si krivo. Nekako, drago mi je da smo uspeli u današnjem vremenu gde mnogo izlazi pesama, mnogo je svega nečega rečeno već u tekstovima, da opet priđemo iz nekog drugog ugla, da sagledamo neku situaciju iz drugog ugla i da opet damo nešto novo publici. Со твоите колеги се дружиш поприлично, нели? И оно што... Како с ким? Добро. Мислам дека овие кои веќе ги слушнав убаво се изјаснија, со убаво мислење за тебе. Познато е на јавноста дека со Карлеуша сте доста блиски. Да. Имаш доста дуети со Ален Исламовиќ, со Саша Матич, со Дејан Матич, со Елена Карлеуша, машала, песната. Tako je. Сега. Sa Cobijem. Добро. Да. Можда има уште некој што Има ги još, пропуштив. da, sad mi ja stavim mozak, da. Како и да е, со Елена Карлеуша пријателството е така поекспонирано во јавноста, нели како поинтересно, затоа што самата Карлеуша е поспецифична, малце дрска, малку е поотворена. Pa misliš teško meni s njom. Samo da ne bude kontra, teško njoj sa mnom. Znaš kao, realnost pa sa Instagram. Кај ја најдовте допирнава точка? Nisam te čula, nasmela sam se. На која фреквенција се најдовте? Lavovska. Da. Mislim, otkud znam. Verovatno ona prepoznaje u meni ono što ja prepoznajem isto kod nje, to je taj rad, to je ta želja da ti nekako u ovoj muzičkoj industriji, a samim tim si na Balkanu, daš publici čak i nemoguće na izgled da bi pokazao da i mi ovde sa prostora možemo da uradimo nešto po tim svetskim standardima, a to uvek radiš na svoju štetu, zato što taj pristup poslu se nikako ne isplati. Isplati se jer ti srce puno, ali novčano ti se nikako ne isplati. Pa samim tim, eto i ova turneja Lav, mi smo sada na polovini, imamo još 3 koncerta, kao što rekao smo u Skoplju 14. februara u dvorani Jane Sandanski, zatim imamo koncert u Rijeci 15.3. i onda u Sarajevu, jel? Tako da prepoznajemo se, ta borbenost, ta lavovska energija, mislim ono što isto, ne znam koliko je publika upućena, ali ja i on imamo dosta zajedničkih prijatelja, pa negdje i ti krugovi su nam bliski i sarađuju između sebe i oni su prijatelji između sebe, pa nekako ne znam šta da kažem, meni Jelena prija, mislim ja nekad i kad vidim njene izjave nešto, ja sam iz priče nije ovo Jelena, kao nešto je ušlo u Jelenu, ali to je ta njena inteligencija koja se oslikava i u showbizu. Prosto žena vodi igru. I vrlo zna šta priča i kada priča i nekoga to iritira, nekoga nervira, neki je zbog toga obožavaju, ali bitno je da nisu imuni na vas kao artista i bitno je da im ne delujete mlako. I kod mene
sličan slučaj, ili me voli ili me ne vole. Retko ko će reći, ja, pa simpa je ona. Ne, ili će reći, joj, super mi je zbog ovog, cenim je zbog toga, volim to i to, ili ja ne mogu da smislim. Znači, nju kad vidim na TV-u, to njeno, to je to što sam malo rekla, da mislim da ih nervira Toma. Ja radim, ja ovo, ja ono, a ja moram da pričam. Pa kako da ti ne kažem? Ti me pitaš kako si radila na turneji? Pa ja kad bih ti rekla koliko sam radila na toj turneji, koliko mi sve to dovodimo do te neke želje da to sve bude perfektno. Pa mi na svakom od ovih koncerata ispravljamo vizuale. Nisu oni loši, nego mi dodajemo, imamo tu želju. Pa svakom gradu pristupamo, evo sad sam imala koncert nedavno u Banja Luci, šta želi Banja Luka? Ajde da probamo da pogodimo taj nerv. Pa dodajemo, pa svaki put 5 novih kostima. Ja ono kad skinem, svaki kostim je pretežak, pun Swarovski kristala, pun svega. Onda gledam i taj odabir gostiju. Ne zovem ja ljude koji, ne znam, trenutno su u hajpu. Ne dodvoravam se publici sa gostima, ne. Ja zovem ljude sa kojima imam duete, zovem ljude sa kojima sam privatno jako dobar prijatelj. Nema tu predstave za publiku. Pa kao zovem nekog koji mi se volimo na bini, pa se malo ljubimo, pa malo suzice, pa malo odgovara meni, odgovara njemu. Ne. Ja zovem zaista ljude, onako gledam da imam i ljude iz pop industrije, gledam da imam i nekog dobrog narodnjaka, gledam da imam i nekog ko bavi se trenutno popularnom muzikom. Pa tako evo sad, kad bi vam rekla za koncert 14. Uvijek je bilo gosti. Pa jedan od gostiju će biti neko sa kim imam duet, a za ostalo neću da otkrivam. Verujte mi na reč, provešćete se super i dopašće vam se gosti i mislim, znamo se. Znate da imam ukusa. Верувам. Јас верувам дека публиката веќе сигурно е убедена и дека со нетрпение го чекаат концертов со оглед на тоа дека ова ти е прв ваков концерт во Македонија. Така е. И целата оваа турнеја Лав е нешто што е забележано ширум, кажа и во светски веќе медиуми се забележа твојот концерт во Загреб, што значи дека сигурно и во Скопје ништо помалку нема да биде. Šta pomalko, može bude samo poveće. Da. Znači, verujte mi, evo, neću da pričam. Ajde, dođite da se lepo provedemo, ja ću vas čekati. Da. Кога веќе ја спомнавме Карлеуша, беше гостинка во емисијата на Цеца. Dobro. Дали тука... I kao ostala si živa, znaš ono kako pišu na И како изреагира Карлеуша? Имаше Pa čuli ste u medijima. Jel da, dala je ona izjavu. Ja bih se tu zadržala. Eto, to je to, ona je dala izjavu. Bila u emisiji, živa, zdrava, neogrebana. Šalim se malo, naravno. Ne, od tvoja strana. Moja strana. Имаше коментар? Nemam komentar, misliš šta neka, nemam komentar. Дали Карлеуша ти даде некаков коментар на тоа? Ma verujte mi da mi nismo ni stigle da pričamo o tome. Ja sam čula ono što je rekla u medijima i to je to. Naravno da se mi čujemo, naravno da vrlo ona zna šta se dešava kod mene, vrlo ja znam šta se dešava Ima malce i ha-ha kod hi-hi, nje, tako je. Tako da... Dajte pričamo o tom njenom parfemu, na primjer novom koji je fenomenalan, koji miriše vanserijski, kupite ga, nećete se pokajati devojke, a mogu i momci. Da? Dobro. Nije mi platila, samo reklamu od srca. Како и да е, значи сама си ги, нели, сепак тие пријателства си ги негуваш и сето тоа што е реално, сето тоа што е природно и што е така, е така. Но секако ги почитуваш и другите колеги. Самото гостување кај Цеца покажа респект и кон таа емисија и кон неа како изведувач. Nemam komentara. Dobro. Pa ne, nego, znaš zašto? Šta god da kažem, sutradan je u svim medijima, ajde, završilo se, ide mi koncert, ajmo dalje, kao, pričalo se dosta, goreo je Twitter, znači polako, ajmo dalje. Ajde za ljubav nešto da kažem. Jao, kao vrati me na pitanje od Ceci i Jeci, nemoj me za ljubav. Molim te. Ljubav. Šta to беше ljubav? Podsjeti me šta to беше ljubav. Jedna jako lepa stvar, kažu ljudi. Ne, pa mislim, ja zaista, iako se očekuje, znaš kad pređeš ono kao 30-u, sad mladoženju za vrat. Stvarno nisam udavača, znači ne jurim frajere, ne jurim ni udaju, ja sam negde onako tip, naravno, koji ispred sebe imao dvoje ljudi, baku i deku, koji su
proslavili zajedno sa mnom. Ja sam im organizovala 63 godine braka sa familijom. I ja sam imala taj primer ispred sebe. Opet s druge strane imala sam i primer svojih roditelja gde su se oni razveli. I to kako čujem od ljudi negde koji su bili u njihovom okruženju i družili se sa njima, kao i od svoje porodice, da su se neizmerno voleli, pa eto na kraju kako su završili, razveli su se. Dete sam koje, a žena sada, ko nekako, neka se desi kako je suđeno. Naravno, nisam ono tip sedi kući pa pašće muškarac kao s plafona. Kao, aha, evo ga, pao, dobro, super. Kao hvala, ništa ne preduzimam po tom pitanju. Imaš jedna mnogo убава изјава ти, еве да те подсетам. Ајде, може. Кажа дека ако веќе одбереш да се мажиш, тоа ќе биде маж кој ќе те поддржува целосно во кариера, кој ќе те обземе од љубов, на кој ќе мислиш цело време. И само ми то Ќе треба. го сакаш исто како кариерата. Tako je. Ali samo mi to treba. Meni ne treba novac Savršeni nečiji. muškarac. Tako, meni ne treba novac nečiji. Ja ga imam. Meni ne treba muškarac da, ne znam, me provede, da me provede kao da vidim svet. Može. Meni treba muškarac, ok, može da me provede. Ja sam pola sveta proputovala. Ja bih volila da... druga perspektiva ќе го видиш со него. Znači, ja bih volila iz druge perspektive, ali zbog toga da napravimo naše uspomene, da nama bude lepo, a ne kao željna sam sveta. Ne, ajmo mi da vidimo zajedno taj svet. Znači, opet sad ćemo na to, ljubav, pažnja i da me drži, ako može, ko malo vode na dlanu. Jer što ne bi? Mi smo zato žene valjda i Bogom date, ono da nas čuvaju, maze i paze. Sve drugo i da nema novac zaradit ćemo. Imam ja. Mislim, stvarno, a opet ispade kao da i to puno traži čovek. Tako da čovek treba da pusti da se stvari dešavaju kako se dešavaju. Trenutno nek se završi ova turner, nemam ga gde. Jedino da ga stavim tamo negde. Ne mogu. Ja kažem kao, ja ne mogu da zamislim da kao partner ide sa mnom i kao radi ovaj posao. Tu je sa mnom kao... Ja bi tu da on bude meni ko podrška. Znači, emotivna u smislu da te poljubi u kosicu i da kaže idemo bre, Bog te dao za to, idi tamo i uživaj i da pije čašu vina, ako pije, ne mora ni da pije, nego kažem ako pije čašu vina i da uživa. Ne bih mogla da zamislim da ja imam partnera pored sebe koji mi govori ej, uradi ovako, snimi ovako. Naravno, saslušala bih, ali ne znam, da vodi neku moju karijeru ili ja to ne bih podnela. Ja, kao dupli lav, no way. Вау, дупли лав. А инаку, како мислиш дека пример од другата страна, маж би доживеал жена ваков воркохолик, као што си ти? Pa teško. Тоа не е едноставно. Teško, Би се ali откажала ли од... znam ja malo da se spustim, ali malo. Тоа. Дали знаеш Malo. малце да се повлечеш или пак евентуално може би да одстапиш од толкавите ангажмани за да му дадеш простор во животот? Ja pa kako da ti baram maš na vaka javno. Ne, nema veze, pa pričamo. Pa ne bih mogla da stavim karijeru po strani. A onda dođe, mislim, to su meni strašno mnogi zameri, ja sam to negde izgovorila, treba vremena da taj partner dođe do tog nivoa gde sam ja trenutno sa svojom publikom. Pa ne znam, kada sam to izgovorila, bilo je komentara, pa eto, neka ti kao publika pomogne da imaš dete, da se udaš, znaš, ono neke priče i to. Ja 13 godina sam u ljubavi sa svojom publikom, pa ti frajeru isto mora malo da se dokažeš, treba vremena. Znaš, kao na primjer kada uđeš u vezu sa partnerom, pa kao on očekuje da ga staviš ispred svoje porodice. Pa ne možeš budeš ispred, polako treba, možda ti vremenom i budeš, ali vreme radi svoje, polako. Ја морам да признам дека кога ти го гледав концертот и оној дел каде што ја има песната Породично срце, посветено на твоите баба и дедове, ги спомена неколку пати во разговоров, постојано ти се со тебе, не можев да се сопрам, да не се расплачам и толку е тоа емотивно, толку е силна таа емоција твоја, веројатно растена во толку љубов од нив. Да. И ти се чувствува и сега таа љубов околу тебе. Значи, постојано се присутни во твојот живот, иако веќе не се тука.
Ja sam negde svoju koncertnu turneju videla i vidim je kao jedan roller coaster ozbiljnih emocija. I podeljena je onako u više segmenata, u više činova, aktova, kako god da nazovemo to, i imaš jedan deo kada toliko igraš da te noge bole. Onda imaš deo kada pevamo, ne znam, mogla sam, da Bog da propao, kada bukvalno ono, što bi reklo se, seku ljudi vene tada, na tu emociju, na priču. Onda imaš deo i sa tim gostima, gde uvek bude iznenađenje, gde ljudi očekuju. Imaš deo seksi senjorite na kraju, ta sekcija koja je cela onako karneval, koja je šarenolika od pirotehnike, svega. Pa imaš deo kada malo se zezamo i pravimo neki veći show, ona nosi Pradu, pa sad mi ona devojka, suparnica donosi tu neke rekvizite, neki bič, neke naočare, pa kao u duhu pesmi i ostalo. A onda imaš taj deo kada krene intro za pesmu Srce porodično, gde sam ja svom saradniku donela, imam jedno 10 CD-ova sa tim snimcima. I verujte mi, ja sam joj rekla, ti montiraj kako ti misliš da treba. Ovde su ti snimci mog detinjstva, uzmi šta god hoćeš, smontiraj. I onda sam ja negde, uz pomoć Ljiljane Jorgovanović, još onako doprinela toj slici i tom zvuku kada sam pročitala to što sam želela da kažem, a to je da se bar nadam da će posle koncerta ili bar na kraju tog introa svaka druga, treća osoba na tom koncertu poslati poruku, ne znam, svom baki, deki, svom partneru, svom prijatelju, da ga voli, da mu znači. To je negde bilo ono što sam želela da probudim u ljudima. I ajde, sagledat ću na kraju turneje da li sam uspela, ali pošto snimamo svaki koncert i onda ja pregledavam bukvalno kako se završi koncert, ja pregledavam šta je dobro, kako nije, gde je svetlo, kako da poboljšam. Kažem vam, ja sam stvarno workaholic, jesam, jer ovo volim i uvek želim da dam najbolje publici. Verujte mi da uvek više od polovine hale plače na tom introu. Iako ljudi već znaju da će biti jedan moment posvećen porodici i već veliki deo tog introa je završio negde na društvenim mrežama, da li na TikToku, da li na Twitteru, da li na Instagramu, postoji. Da. Ljudi ne mogu da obuzdaju te emocije, jer ja im pričam svoju priču, ali diram njihov život, njihovo srce i njihovu emociju. To je moment kada, evo, vidjet ćeš i sama, bukvalno okrenut ćeš se oko sebe, nekako mislit ćeš da si u sekundi samo ti ta koja plačeš, pa ti malo ono neprijatno, sva si uplakana, u stvari većina ljudi plače. I onda krenemo sa Srce porodično pesmom i onda idemo dalje. Ide Mogla sam i šta već ide na listi, ali drago mi je da eto bar tih par minuta u ljudima se probudi taj osjećaj za njihove drage ljude. Ти недостасува ли што сега не можат да ги видат сите овие твои успеси? Mnogo. Ne znam. Kad bi mi neko dao čarobni štapić pa kao, jel mogu samo 5 minuta na tom koncertu nekako da budu? Da ih ja vidim, da vidim njihove oči, u kojima se oslikava to njihovo srce puno i to ja bih sve na svetu dala. Znam da je to nemoguće. Ja znam da su oni tu i da oni gledaju i prate svaki koncert i da su uz mene, ali naravno da fale. Naravno, odrasla sam osoba, ponavljam, vrlo znam da i uvek ispravno da ide redom, kako se kaže kod mene na jugu, verovatno i ovde. I oni jesu bili najstariji u porodici i sve to, ali nekako za taj osjećaj kada vam odu voljeni ljudi, nebitno koliko imaju godina, vama je taj bol uvek jednak. Mislim, i težak i treba vam vremena da se pomirite sa tim. Ja sam vrlo brzo se vratila u mašinu, jer sam znala da ako stanem neću se tako lako vratiti, jer to je negde to je negde moja najbolnija tačka Da. A sепак е дел од животот со кој мора да се носиш. Човек се учи. Да.
Да. Голем ли тим работи на тебе, околу тебе, значи на твојот изглед, на целата сцена, на сите тие музички изданија да изгледаат така како што изгледаат и сценски? Pa mora, jednostavno mora. Mhm. Ovakav šou iziskuje dosta ljudi i da svaki segment bude pokriven. Ja dolazim, evo konkretno, na svaki od koncerta, pa i ovaj 14. februara u dvorani Jane Sandanski, da opet ponovim, da li 2 puna autobusa, mislim da jesu, dolaze iz Beograda, plus još par nas sa autima, jer mi kada smo na toj probi, verujte mi ulazimo kao vojska neka i svako zna svoju donicu. Zna se ovog u Fok čeka laptop za grafiku, Jasmin, moj art direktor, kontroliše piksele, gleda da li ima nekog mrtvog ugla, da li nema. I jedni drugima pomažemo. Naprimer, Nikola, fotograf, on vrlo... A ti si upatena u sekoj segment. Pa da, ja sam ta koja zvoce ide okolo, ali on ode da pogleda light kakav će gde biti. Nekako jedni drugima pomažemo, dopunjujemo i mnogo je bitno da se poštujete i volite na tom projektu. Nekako svi. I meni je drago da sam okupila ljude koji mi žele dobro. Najgore je kada artist ima uz sebe ljude koji su tapšači po ramenu i koji gledaju samo interes. Mnogo je bitno da imate ljude koji razumeju vašu brigu, razumeju vašu žrtvu i ja slobodno mogu da kažem da svi ovi ljudi su baš veliki radoholici. I onako kao jedan čopor lavova uđemo u tu prostoriju i mislim da nas zato publika nagrađuje i da se zato svaki show po završetku prepričava u tom gradu sigurno još jedno par nedelja, zato što toliko toga damo u ta 3 sata programa da ljudi tek kasnije na snimcima izrezonuju pola stvari. Ne znaju gde da gledaju pre. Da li u scenografiju, da li u glumu, da li u pesmu, da li u gosta, da li u grafiku, da li u introje koji su poput filma, koji su zaista rađeni i muzički i vizualno drugačije. Onda, na primjer, ja toliko se brzo preslačim da nekako, pa bože, onda se 5 puta presvukla, sam mislila da je 3. A ti imaš mnogo kostime? Da, imam 5 puta se preslačim, da. I svaki put su novi. I bit će novi i za Skoplje, da. Ја познаваш ли македонската публика? Добро. Ја познаваш ли македонската музика? Pa ja se trudim da ju upoznam što više mogu, ali uvek ostane nešto da se nauči. Од македонската музика има ли некоја песна што ти е посебно драга или што така лично, или изведувач кој го знаеш добро и го сакаш? Pa dobro, ja negde možda zaista najviše volim i pesme Tošeta Proeskog, zaista. A onda imam ja tu dosta njih da nabrojim čije pesme volim. Volim pesme Karoline Gočeve, volim pesme Elena Risteska, jel tako? Njene, volim pesme dobro one starije, mislim, to sve od Jovana Jovanke, Makedonsko devojče, ne znam, mislim, učila sam i one, verujte mi, patriotske za neka privatna veselja kada to potražuje od mene. Da, rekla bih da dosta toga znam. Možda neke te starije baš pesme ne poznajem toliko, ali ove i tekako znam. I pratim. Јас сум сигурна дека ќе имаме супер концерт на 14 февруари во спортската сала Јане Сандански, каде што ќе видиме Милица Павлович во најубаво светло и каде што ќе даде максимум од себе, како што она знае, и како што вели дека е workaholic, се надевам дека секој кјоше и секое масиче и се ќе биде осмислено и исполнето, а за сцената да не правиме муабет. Колку ќе биде добра. Јас за мала благодарност ќе ти изразам. Волим поклони, може, хвала. Сега не се некои многу скапоцени, меѓутоа се многу добри, квалитетни, ледиком, имаме слушалки. To mi je potrebno. На сите телефони да се адаптираат, така да додека си патуваш, додека те возат навака, ќе можеш да си слушаш. Тоа е едно. Ова е фигурела брендот.
и на Tela Beauty. Тука е веќе убавината во прашање. Dobro. Имаш криогел и термогел, Sve mi treba. антицелулитен и слим Sve mi гел. daj. Вака со линијата си супер, не знам дали варираш горе-доле. Variram, ne pitaj me. Da. Evo, ne smem da priđem slatkišima sad do tog. Слабости се. Jao, ne pitaj. Još ove slave i ovo sve. Jao, kuku. Добро, не се гледа по тебе, вака супер изгледаш, а веројатно има некој што те нели ти води грижа околу тоа или не? Или ти си твојата совест и свест? Pa vidi, meni uvek pomaže Ana Petrović, nutricionista, ali ne može tebi Bog otac da pomogne kad ja vidim slatkiše ispred sebe, ali se trudim da... Mislim, kampanjac sam, kad znam da je nešto bitno, ja tad malo povedem računa, ali svakako mi je potrebno to za celulit. Ovo je dobro, zato što možeš da si го мачкаш, значи има два гела, едниот е за ладење, едниот е за грење. Двата комбинирано ги нанесуваш и многу добро ја загрева, прави циркулација и го топи масното ткиво, односно целулитот. И ова е колаген, на Tela Beauty исто колаген, кој нема вештачки адитиви, кој е само со природни состојки, кој нема дополнителни додатоци на шеќер. И овој колаген е за ногти, кожа и коса. Odlično. За подобар квалитет. Ова е за тебе и имаме уште Dobre нешто. poklone mi daješ da ti kažem, odlične. Ова е протеин од 100% козјо млеко. Super, to ću Кој е добар и pokloni за nekome. имунитет. Да, не конзумираш? Не. Па добро, тоа е поклон тогаш за некој твој близок, Не, имам особено коме, некој не што бринете вежба, ви. заради тоа што со оваа доза од протеин го надоместува потребниот протеин во текот на денот што треба да Супер. го внесе. Добар е за имунитет. Jako lepo pakovanje. Да, и против Супер. овие настинки во периодов. Super. Така да, тоа е тоа за тебе од нас. Уште еднаш кај ќе ти се Zovite me opet. Da dobijem još Секогаш poklona. во секое време и секогаш кога ќе има ново, ќе бидеш добродојдена кај нас во нашата равенка за успех. Верувам дека се чувствуваше пријатно во нашиот подкаст, онака лежарно и комотно. Опфативме она што сметам дека можевме горе-доле да го опфатиме во ова време, бидејќи брзо ни помина. Само ќе ти посакам успешен концерт и многу успех во работата, а и во животот секако. Hvala puno na pozivu, bilo mi je zaista predivno. Kafa je odlična, znači neko iz svoje ekipe mi je napravio, znači svaka čast. I pre nego što dođemo opet ovde, nadam se da ću opet doći, vidimo se na koncertu i želim da čujem utiske nakon toga, onako iskrene ženske kako si bila prema meni u emisiji, kako ti se dopalo. Обавезно. Ќе бидам искрена максимално, а верувам дека ќе биде супер и секако дека ќе бидеме таму со цела екипа. Се надевам дека уживавте со нас во овие изминати 60 на минути. Следниот понеделник повторно со нови гости.